Vou facerche unha pregunta, miña filla ben querida. Non entendo a xuventude, non entendo a vosa vida. Cal vai ser súa pregunta, que a resposta lle darei. As preguntas non me asustan, pois de todo algo sei. La 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 la. Porque camiñando xuntos, indo en boa compañía, cando queredes falar, usades telefonía. Xa non é a do seu tempo, a xuventude de agora, pra falar con compañeros xa non bota lingua fora. La 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 la. La 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 la. Moitas veces eu pensei, se non tendes afonía, é por iso pra falardes, usades tecnoloxía. A fonía é a súa por falta de entendemento, pois non quere comprender os avances deste tempo. La 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 la. La 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 la. Eu para falar coa xente seguirei mirando a cara, pois o xeito que vos tedes é pra min cousa moi rara. O pasado xa pasado, hai que vivir no presente, que lle quede iso claro, cando o mundo muda a xente. La 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 la